87.6 Ghetto FM. Teo kudia Rais William Ruto enembiego gweketha. Nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Nikio utarite Antoba ODM batwe kama waziri thirikari neku. Kwa sababu sasa nimesema hakuna haja ya kubaguana tena. Umbate kuungania thirikari na upinzani. Si watu wote wanalipa ushuru? Sasa tuungane tutengeneze serikali ambayo itaunganisha Wakenya. Raila Ruto ne atabukuga bote thirikari na Antoba ODM batadi. But then he said that if you want to take some of our experts and get into your government, we release them. Mwire ni bore ba release betao to join your government and work in accordance with the ethics of our party, ODM. Kalondo liuga atabo atongeria bana ba ODM baraba nominate. Mimi nimetoa direction kama party leader kwa Wiper members of parliament. Direction iriko hawa majina ya watu wanne ikiletwa kwa bunge wana Wiper pigeni no. Abwega chagua boliuga atabole viongozi vya mulima. Sisi hatuna shida kwa sababu sisi katika eneo hili bado poteza chochote. Tutepoteze teata. Rebecca Miano amerudishiwa yake. Murang'a tumepata. Kirinyaga tumepata. Kiambu tumepata. Mount Kenya East na Nakuru tumepata. Embu tumepata. Meru tumepata. Tharaka Nithi tumepata. Kuna shida. Kendeke kuma Tharaka Nithi urira rais ojo gutarite kaire atia. Mheshimiwa Rais, asante sana. Na ata unge. We are united and thank you for uniting our country. Antoba Tharaka Nithi ukamwira atia. Mungu akubariki. We are behind you. God bless you, Mr. President. Asanteni sana. Eric Mureithi muga kuma kaunti ya Meru gwene ateo kuga. I'll start by thanking God for this opportunity. And also the President for giving me an opportunity on this nomination. Utingade. No, I have chosen to invest instead of buying a car. Indekene untogwa wechume nkorote togwatira njara ndakeje. Yes. Ameru batenda kuigwe gutendera ya tonya ntugutebui. Ghetto FM. Aya, vika wa mbunge ya Tharaka Nithi John Nabwine mbie kubweketha. Rais ni araturiongirite kime kithiru. Ni atuikire aibu. Antoba ubakathwana ibatwire atuikire aibu kwao niki. Kwina atongoria barombete antu bareta kathwana kugira ngavana wetu wa Tharaka Nithi. Mutiari gwene ata wathuro u. Ne mutongoria akuthia kagurira ana banini nchobi akathokia ngavana katumuthurite buratuthurite ngavana. Na ni mutongeria uriku moyo kuruta gwera ni pato. Antoba marabu bauga ata. Bauga turenda siasa cia thiri. Siasa bone ata bukubera. Kila mtu ni mwetekirie kila mahali. Bunge ya Tharaka Nithi County ni aduruke kunde. Vere ni kinya gitumi bukwenda siasa cia thiri. Nonto murakanyete muchenche arumwe magana maratu ona nkomango no aringa toriko akamuruta ndamu. Nabo bara baugirire gavana Kibugwi batwire ora gwakari. Tukirwa ni ofisi ya Patrick Munene tutikarekia gavana atuika wa kwaria. Bwera gwa bukamurigiria kwaria nambi. Gavana ageria kwaria tukamugereria tukimwitaga mwei. Ibo itere ngugiu. Nitwaruthire bu no mbia ira twariritie ngiri imwe tutacha kumiona ni bwanto meto. Bonere ingana. Twanengero siringi egana na etwaugirira muthomi bora tweritwe. Ore okuga kinyegana riu batare ona nadie. Gutembie twanengero ni ndaukira ikombe ciere cia nchobi jeje na chwete bakube kungera ne omanjeci. Na tendi speaker pato ataragia kathwana na Kibugwa na constituency we. Pato we mwene athie ngari-ini ya president baregoro amwira utekambite. Aciokera antu make matikareke ngavana ruthatia. Aria mujumbe akareganike na kawikanyaga kurombera antu into. Riu we utikwenda kuromba na ukwenda kuromba utikwenda ni warombera antu make. Riu ni wira uri kunu. Ibwa antu bachuke gamba ng'ombe bobwirite kumwira ibwae. Aibu mwirani aibu. Mwirani aibu. Mwirani aibu. Anjoke pato tekana wa chiarire siasa ne 2017. Ene nani bai menya
ne kalita mukogenda bare mwaratini kugena kono ndu yo thitha guciara utemenyaga ngai no atethio gaciara leverate kana gaciara mwamba kana gaciara muragani inago kinyita na ndi mwana omirie the ndo na muche gwa kirete gwa kona uti na wira na tukumya bau ni boiro ri manto jakobuthie the jaumite na indi mwe tubeje turakura turite to taire ko bata kwithira bara mu buroni makithambira makiuga ne niyo munene muno kana ganjutho niyo munene muno ndunani no kona bara ngukinya mateko me atura chochiaraga Geto FM. Aya Mike Makarena bwe kaunti ya Meru nimbie kubweketha hawa vijana MCA kila siku impeach mama kila MCA ZDK motion ya manto jauja Calvary 4 ile oraretete ni irakwire Ija akwitwa ariende ugaca mukore ucamukaga gavana agwetwa antu begembe ibatwire ora bakuona bwenu kuga gavana na thuki MCA kinabo ibathuki kabisa nonto baritire ngwe kwibisi gavana o biashara bakurita o biashara atia no kiagwelera ndo MCA bagwa gavana no moe etha bomete motiri ya manene areki kuria areki kunyira ira atura mantu anga bano tetatia uranga bana thuki kwinguge yo MCA bakwenu baritaga omote ngwe baturitaira omwimba na bari ya banyuete njoi tugithana cia bana betu balle bare bago support MCA na boiba uge ora bakuona ma MCA tena thino ntotembea bago ngabana na thuki ne ma MCA ingabana Makarena gwe no go support riu mimi Makarena sai mimi wa mama sagi mtu mwingine mama Kawira Mwangaza bare bategwitikia no uragarukire uri bera atia Kawira ni queen mulikuwa na making sasa Kawira ndio queen wa Meru ZDK ya assembly ga impeach Kawira senate ga tucokeria we okaide senate yetu e Kenya bakeyo tucokeria Kawira Mwangaza Kawira twina maita yangi ya tantatu ja umwinga atia tukamwinga bacokia tukenga mwanga maita ya yonde ya tantatu javire Kawira okuigwa mibango erendeo na ndiri mtu abangiri kwengwa ya tantatu ri kakwe makosa baije yakethwa yale oge kwinga ya tantatu GZDK yatwire barenda gukwinga jau jonthe kenda tuja kwira Meru windinda wa best itwagereria kwinga senate igicokaia gavana mucokerie na ndi kundu best kwingonge gitine ifainde iri kuona menya wija kurira nuntu ntije mpambiria na gugukiria gatuthiriria au urungu abutharime amen Geto FM.